Reka amakuru yacu tuyakomereza no mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete. Abaturage babangamiwe n'itsinda ry'abajura rikora ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bavuga yuko itsinda ry'abajura ryitwikira ijoro rikitwaza ibyuma, imipanga, rigategera abakobwa rikabafata ku ngufu, ndetse abagabo barabambura bakanabakubita bakabagira intere. Dore yuko abaturage bavuga yuko hari umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko uherutse kwicwa ajugunwa munsi y'umukingo. Dore yuko abamwishe kugeza izi saha bataramenyekana. Ni mu gihe ubugenzacyaha bufatanyije na polisi bakoze iperereza kugeza na n'ubu bakaba nta kimenyetso gifatika cyangwa abakoze bino bakaba batarafatwa. Ni mu gihe rero iri tsinda ryishyize hamwe ry'abajura risigaye ritegera abantu rikabambura rikanabafata ku ngufu, aho abaturage bavuga yuko ubugenzacyaha bufatanyije na polisi bwafata bano bagabo bakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakanambura, bakaba ari bakurikiranwaho icyaha cyo kwica uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko. Karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ni mu gihe gitifu w'akagari akurikiranwe icyaha cyo kurya amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza y'abaturage. Ubwo abaturage basanga batanu bagiye kwa muganga basanga ntago bari muri system cyangwa ntago batanze amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza aribwo mituweli. Ni mu gihe baje kubaza gitifu avuga yuko aya mafaranga abantu baturage atigize ayabona, abantu baturage babeshya. Ni mu gihe abaturage bifashishije mudugudu aza kubihamya yuko aya mafaranga gitifu bayamuhereye mu nama y'akagoroba k'ababyeyi ubwo yari yabasuye arimo abaganiriza ndetse anaganiriza urubyiruko kutishora mu biyobyabwenge. Incamake y'amakuru nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi bahangayikishijwe n'itsinda ry'abasore ryitwikira ijoro rigateza umutekano muke, ndetse babitwaje ibyuma ndetse bakanafata ku ngufu. Ubwo ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ni mu gihe bano baturage bavuga yuko izi sore zitwikira ijoro zigakubita abaturage abagore zikabambura, ndetse bakanabakoresha imibonano mpuzabitsina idakingiye. Dore yuko abaturage bavuga yuko ibingibi babangamiye kandi bituma batajya bagenda mu masaha ya nimugoroba. Ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete. Ni mu gihe abaturage bavuze ko hano hari umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 uherutse kuhicirwa kugeza izi saha bakoze iperereza ntiharamenyekana uwishe nyakwigendera. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko basaba ubugenzacyaha na polisi gufunga abangaba bitwikira ijoro bakitwaza imipanga, bashobora kuba bafite uruhari rwo kuba barishe nyakwigendera w'imyaka 35 y'amavuko. Ni mu gihe ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe uwo musore uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko. Dore ko bamwitaga Jabosco, yari afite umuryango w'abana batatu ndetse n'umugore. Ubu ngubu umugore wiwe n'abana bakaba barasigaye ndetse bababaye bari no mu gahinda, nuko yenda bari bifashije nta kibazo cy'inzara ubu gihari. So rero reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama. Abaturage batuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama baravuga yuko bahangayikishijwe na gitifu w'akagari kubera ko yabaririye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Bakaba bajya kwivuza bakavuga yuko batari muri system. Dore yuko abaturage bihamiriza yuko amafaranga bayatangiye mu kagoroba k'ababyeyi, aho gitifu yari yabasuye arimo abibutsa cyangwa abakangurira urubyiruko rukiri rutonya kutishora mu biyobyabwenge, kutishora no mu bindi byakwangiza umutekano w'igihugu. Dore yuko abakobwa bigishaga kutaba indaya cyangwa kuza muri sosiyete nyarwanda bakitwara nk'abakobwa. Bivuze ngo uko rero gitifu yabihakanye avuye inyuma. Gitifu yavuze yuko ayo mafaranga atayahawe n'ako kagoroba k'ababyeyi atakazi, ahubwo gitifu avuga yuko ubu ngubu bari kumwitiranya
kwitiranya n'uwo yaje agasimbura. Bavuga yuko abaturage bavuga yuko gitifu n'amatakira ngo ubugenzacyaha bwahise bumuta muri yombi akurikiranweho icyaha cyo kunyereza amafaranga y'abaturage y'ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko cyangwa batanga n'ibimenyetso bifatika aho bifashishije umukuru wabo w'umudugudu akaza agashinja gitifu. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibahezagire cyane cyane mwe mwakoze subscribe, muraba agaciro. Ibyo tugezeho nimwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni mwebwe tubikesha. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze wa gatandatu mwiza mwese muri isanga. Imana ibaturinde.